Alang ni panstami pokoi pakpen kacupon pasti cuniri lo. Alang itu dan KSS Central Committee lapen la tangde lo puluh tangte inauguration ceremony of Rules and Something T Father of Karbi Anglong to be inaugurated. Lapen la depen puluh tangte puthot Chief Guest Dr. Janto Raupi ex-MP Lok Sabha Parliament. Guest of Honor Sri Simeon Rongfar, President KSS Central Committee, Sri Laichan Ingleng, Advisor KSS Central Committee. Itu masar atum cikimupon ya tapi pelutan dia ini tum kado kami stami cikimupon thulunang letum Rusen Somsing tiapam. Number 9 Sri Jevan Chandra Pathak, ex Sri Ramesh Gathar, Professor Eastern Karbi Anglong College. Sri Mandal Tiran, Professor Karbi Anglong Eastern College. Deho. Rizodi. Oh, sir. Kado kami tayo ito tayo ba? Alam niyo like wala na kain ng po. Kalau po front ben. Kita no yam. Inauguration matan di lakang pu amai stameju lo la sini tum aku kado kami la kondolen matan ke 1 minit apor itu tum duklipen. Problem de Karbi Anglong akan pindah kami alam liman bangso ang kiman hapensi ni pilih mati maka ponpon laben pini bangso amai lilitung senson singing tik commemoration day bu ani besar akhir panglo laben pini bangso amai is student statutory meeting on life history of rules and something ini alangli akai alamu alangli kiklem akitam pini ube akimi itu kan kajinia penangsur labe
songamu girika senge purji miada nanche songamu girika senge purji miada monaroke badura abong nama monaroke badura abong nama sem sonang kaipe Nasional putaran itu, lun arju penapi putaran itu, lamte lamte putaran arju itu na, ini tuh kacopa. এনেকুৱা এজন মনীষী এজন স্বনামধন্য গুৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গুচি গৈছিলে নেদেখাজনৰ ওচৰলৈ আঁতৰি গ'লগৈ কিন্তু যাই কি নহওক তেখেতৰ যিখিনি অৱদান যিখিনি তেখেতে জাতিটোৰ প্ৰতি দি থৈ গ'ল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সেই অৱদানখিনি আজি আমি উঠি অহা নতুন যুৱ প্ৰজন্মই অনাগত দিনত ধৰি ৰাখিব লাগিব আমি আজি গৌৰৱ কৰিছো যে আমি আনন্দ কৰিছো যে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বোকাজান অঞ্চলৰ এই সমষ্টিটোত চুকে কোণে দিয়া জননায়ক চেমচন সিং দেৱৰ পূৰ্ণাংগ ফুল ষ্টেচুৱে হওক বা হাফ ষ্টেচুৱে হওক প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এটা এইটো শুভ লক্ষ্য যদি আমাৰ বীৰ পুৰুষসকলক যদি আমি স্মৰণ নকৰো বা শ্ৰদ্ধা নকৰো অনাগত দিনত আমাক উঠি অহা নতুন যুৱ প্ৰজন্মই আমাকে দুখিব সেইকাৰণে আমি Halo kalau por kopi apa sih langli, bak kopi lo langli tu di mana distrik di mana, distrik di mana. Halo konteks abang ke, elitum jasamet nona kaya hut, nona wikimia tu abang ke insan angji, Samson Singh ji ke state hanghe, distrik se kya. Yapon. Nasi, really non malo bakan lah ada study bom. La furki mo harus ahut. We ulat we asante asamalo British ta wangbedat. Man phan ke flunje phansi British wang. Te man tu wang we apranga na bangke asam puha longri abe. Ahum malongrido, ahum itu, kusatu malongrido, kus rajyo, ahum rajyo, kosari rajyo di masa atum do, langsung ke di masa rajyo upe kosari rajyo bisa pusita langsung ke di masa atum do. Napen jaintia atum do, recho ko abang ke langsung hello, napen Tripura, napen Manipur, asama ke longri po abang ke langsung kawe. Ahum Rajyo, Kus Rajyo, Jaintia Rajyo, Kosari Rajyo.
statement itu amaket dulu. Si asam pulong ria masih kalau suhu bang kiai manuang beak perang anu. Lasi mana tumuang det pera baket cinek lo unit patilot lo ahum pupedet lo sari pupedet lo karbi pupedet lo latu baket that foreign invasion